Kabalang shnong Catholic That Umsning Parish hakashi tarik leber kalarake yaka Golden Jubilee jingdap san posnam. Yakane kabalang shnong la ainam haka jingyada jongka Trinity bakhoy hausnam khatkandai spa nyobu riu balasdang yaka. Hakani kasngi rakhe Golden Jubilee la penlong da kamas bakhoy bala penmenta da upadar Pius Shadap parish priest ka umsning parish hakajing senran lang upadar Kensai Kurba bat upadar Lawrence Karluni. Ki sister na kiseng reunion bapher ki catechist ki nongkit kam ka parish pastoral council umsning parish kirang ba balang ki lapan shngan lang hakani kasngi ka jingdan lang kirang ba balang bat ki temen basan na ka balang presbyterian jogani kasnong ka lapan rehem da ka jing smong it hakani kasngi Baruman sembahku. Amen. Kejingai jom prai jeng Yesus Kristus perkejingai jom belai. Lambar kejingai selog jomen sembahku. Kendan rengkat bati baro. Rengkat batiru. Komen ko para tengin kubur bagi long kinong pop. Krang ban long ki bala kre ban dan niam begini ki ba ya ko. Lada don kino ki pop. Ki ba khangla ni ban sup ban ni komen ki pop ki ba ban khia ki jibut ji perkhat e ka don ban sim jungi. Ki pop ki ba tan ni sepo. Seka begin long ki bri ki bala don ni terwai ki shong blai. Ya kene ka por kadom don kene jin wai na pla. Nama sibet bagi larwai sendrai dengan do isok ketua dari jing duai panma saken ma berkunjung nemot saken ma ko belai terai kan rat hagane kepor ngaduai na kebenta kene ke yeng wala da kalong ke badang red wala ke yeng ke bampadap hendrai ke balang snong gadon ke jing tu ke babha banbo kitiar kitar balang hage jaka banbo po yeng mane kerku gerdo ya kan dia jeng tray sitom juki wala nagalong gabalang badang red badang flat kerku gerdo ya dai ka nak ur nak ham nak aksiden lagi jeng ma jeng mensa lagi nongtu lagi ke baro bala ban penjod dika blai trakan rat long ika ke yeng ga kentang knang bagane gabalang snong kan yo kata jeng rit dengan kan yo ga jaka ban penan kam na bertai jeng penan kam ba pher kerku gerdo ru ne mo Operasi pan kita, nak mana? Ahoy, tan tiap tan. Tan. Ada itu nak. Dah, bersyukur. Mutar, oh kan, kecuali kahilan semua
Bagnon rengkat bat pi Kajing pulena ke gospel bakun Kat kumu Matius Hagata kapuar ujisu lawer yo Petrus ujakam yau parajong u Yohanes Bat ulayalam kerpang yeki halor ulum bajrong Bat napen keladur ya u hakmat jongki Kakmat jong u kalating shain kum kasngi Bat kijan jong u tilali phalang kum kajing syai Bat hakmi lapau haki u Moses Bat u Elijah Bat kilay Nga berbor kini ka story jong Abraham. Abraham na dan ladong sedong. Andre bulay wong mi. Like saka kabangan pa yun eh. Wino ladong sedong. Uday ubre spa lagi baru spa tam tagapor. Namari ka jini spa tagapor. La kain ba time ko jini kibaron doktor ko ba kibaron gimasi kibaron kibalang kibaron bon. Assets kita gibre baru spa. To Abraham udon kiot bon teli namar seri Palestine kap kay kodor kiot. Udon ki Jakarta. Udon nadong sedong. Handrai habau bulai wong mi. Like sya kanika sakabangan pai hi. Uklam on air. Uklam on air. Banang tau bulai wong am spenroy hi. Yaki kon kikti jung pi kum ki siap hadu diau bat kum ki klor hapo sahib benai Andrai uklam don kun tambong nek maka baik ko mo bulay wang na sa orlong ndala ayo kon Isak bulay wang lek kinya ayo ne kon jung ne uyam ususi tambah kongo yang bulai. Daw kun jumu kelis lang berat. Bulai sa pendapan dia. Kata ka jong Abraham. Kiralay sa tolo more barang ta bulai bang Abraham ngalai hadu kan no me e janga. Ngan ay lut ya me nadong sedong. Deno do kata kapor mangilong kikun kiksel jong Abraham na gajingay. Kajing kloy jumu banino nadong sedong. Banyak kabadu yu belai bahabadu lo nadong sedong. Kalapan ruspa yu bat kalapan ruspa yang ayakin. Tahagi lagi poro kadon kum kata kancingnya. Mo sisim pemengai seminar Gibril kikeli. Kata dondan Gibril belum kum Abraham kena kepor dabor. Ngalai duai po hospital dan way long kumi. Ibalapun kon jangka. Kinos ki doktor ki ong dai ban pendu no pa kumne kum tai pa pang bastom haga por balai duai nga ki ong nga le kum no kadar ngar mamnang ban juba nga duai handai na kajingai ong ban ga ya binai kon ba ya mga ngalai sesnon galapoi sesnon khasuk khasai dai kon kita gibre was kam kajingai kum Abraham kajing pule matagasni kapan ketak ya kadang luar juna jung hero atau ngidon gajinget kumalong Abraham hak history jung gaji jungi kidon lagi spa lagi hajar lagi san gi bapan i bau blay bat laka kular handai man kapor bagi tengko jinge ni sedang menar tertin man kapor badan problem tip kan long kumno handai blay layarap lagi spa sin Ada gajing long breu jingi ke pendong artetin warabor. The gospel minta kesni ke keren hang gajing keladur jong Jisu. Gajing keladur jong Jisu. Lada kilai po Israel hadu minta mene hilap une ulun tabor. Gajing yalam lagi breu lagi hosen. Lagi hosen. Udah ulom sya kencang ha ulom ba itenat mana pipoy yang tahajrong kadon gayeng mane kebagi khot gayeng mane transfiguration gayeng mane bekeladur ujisu
Barakmat kita yang mana kadon yang mana jong kiangut Moses baru Elijah. Kane kapan kan mau yang ay piro sa gaway ke jing sisya. Moses uklam iyo bandrung sekali ke balakulan. Namar ba mau ulakung tam sneng yo blay. Naga jing dom jung. Henry ha kane ke jing keladur jung jisuban. Moses sudah tahu lom bakantang. Haga jing lom jokar piro. Utau lom udah nampo Israel, udah nakari balakulan. Haga jing lom bensi bro. Moses sudah nakataga jing keladur jung jisu. Kabamon bau bulay uklam na ben yo Moses. May jonga jingkod paro. Namar katani kerpani me tupun koi tun kentang gini jing turwa jungi. Dago payo nun sim jume kum jer halor jungi. Makin kelalong engi. Kamet bagas nam jung turai jungi Jesus Christ. Hagapor badino iu bergaman subhal priyang jing syashtam. Bashim yukpu beragaman ngoi me lakriya iu balarik sendra nuo. Toshim. Bato bam nakane tibaro. Namar kane kalong kamed junga ya kaban IT na kabantay jungki. Haga jawar kon laya bam lashim to khuri braga mo biang na lai like sendra luang. Toshim bato de na kane ti baro. Namar kane kalong khuri junga snam junga jong jutang bat mai bat bom jukot. Ya kaban penme na kabanta jungki banamtai babun. Na kabanta jing ma bikito. So lai kane ban kan ma. Jing maya juga jingai.
ndraw kenamba jawai aras pa khat ndraw Nang bikin alur berbor, bikin lar ban poi dah kajin kemen sakata ke buram ya ke bola sya bagi apostol kini yo ika met jung uhi. Habang ini yo priangi kini kajin maya bakra. Ngai me kajin sungu ke badai hok putrai. Namar ba meme mel ai lat ikini memela bo hak pertai. Man yo bentawar bentahi haki ki bentinja beneng. Dau kres utrai jumi. Utrai udah berangkat berarti. Mulai berbor berokwa berukun musi berkoin kerku kerdoi pi. Kilai sok kemas kelawai. Keburam ukpa berukun bermusi berkun. Kepresiden ya irambak bala. Tingipat ya irambak sung bajiran manusia ya kedai kaji keburam ya kebalang. Jingsat grup, hadir ke Jingsat grup, saya semua